Brana. Blic, jebem ti blic. Šta držiš to? Pare. Kakve pare? Pare, američki dolar. Ko ti to dao? Čovjek neki stali pomogli, dao nam $50. Pa to nisu prave jebote. Ne, kurac. Ćemo ih sad ići razmijeniti u banku vamo. Idemo sad u banku razmijeniti, idemo na janjetinu. Tona, šta ti jest? Pa, isto što i vi. A ti Krešo? Jedno 3 kile janjetine. Dobro. Ajmo sad svi zajedno. Gledaj ja malo pipnem. Ajde drži ti malo. Ajde pipnite i svi malo. Ajde daj njima, nek oni malo drže. Ajde, drži Gdje ti malo $50. drži novce? Ko je to? Krešo i Račanin drži $50. Tona, zalijepi to na čelo. Dobro. Idemo sad to razmijeniti, naje se i napiti. Da se prave? Prave. Smrde po nekoj ruži. Smrdiš po ruži.